wa kongulithiria wa Meru TV ntukwe kuni titena mbere boya hiri jumaine ya tariki 4 mweri ni 11 mwaka ni 2025 kakwa teweni kirinteta cia Meru TV ogoro bitawa tirimbabu na mona nile wa madhidio ni Paul Ngojiri na tukiambiria nteta cia topa mabunge kuma kaunti ne ya Meru ni bawete ati batewa atambaru Rais William Ruto kirithana ya mwaka ya 2021 kedra atitara kindi kiare munini owe bakiare kiri musemane yo atongoria kaguru Southimenti ni bawete ati badewa Ruto mbaru kedra hatara kidure kindi ke ari munini owe mwalikiwetu wanteto Adams Muturia Wadrinja katwambiriri na riboti Abunge ba Meru batongoreto nemkarigete wo mugambire ndekere na mabunge shumbe katiganisti mporo abori ibaichumirete na gwabatete kire kithura kindeke achuno geteka munino araisi na kama baundi mkire kithura kama wako ngiriele mirongo na mugwanja wale wanapatiana conditions sawa watuambie kwanza hii serikali waliunda namna gani hiyo vitisho tumezoea. This time around it is Professor Kithure Kindiki or Professor Kithure Kindiki. Mimi nikiwa chama wa Meru nimesema hatutatishwa ati vyama kwa sababu vyama ni kubwa bana nini ati wapatie kwa sababu chama kubwa. Hapana. Ni Professor Kithure nasema kwamba kiti ya Kithure Kindiki ambayo mchezo kwa voting katika mchezo wa Kenya kwa namba 4 kwa maendeleo kwa namba 5 kwa utajiri kwa namba 2 alafu wewe unajigambe ya kwamba baba Raila Amolo Odinga alisema kwamba ODM ilikuwa rangi Raila Odinga na mkono mtawala kama ndugu. Mimi anjaye kunieleza kitu kama hiyo. Office is not vacant. Office na mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Office ya deputy president. Office ya deputy president. It is not vacant. Office bunge baba kere bawete ka kwithira kindeke achuno giteke baba kaibanga mereyo ekona no bethire bakiuma thirikari ne ka kwithira Ruto atewe kindekari munini wawe wasoe Professor Kithure Kindiki hata sisi tuko na kura wasema kwamba 2027 bila Kithure Kindiki kitaeleweka. Atupembelezani. Lakini kuna imani na serikali ya William Samoei Ruto. 2027 atonye na kedegeno atonye aidekute tozo ke 2032 to the state. Bora na state za mbele. Letu ngate baadhi tuchuma serikali. Tuweka serikali matoleo ya hiyo tumaleta ya toka kuletera. Sisi wapendwa hatujaribu kupata hiyo nafasi tena. Wengine wale wanandoea hiyo nafasi. Wanajaribu kusema tunataka hiyo kiti ni yetu. Kiti yenu namna gani? Wameweza tumesema hivi. Na Mount Kenya list yote tuseme hivi. Hii kiti ni ya Mount Kenya list. Hii kiti ni yetu. Kiti ya deputy president ya Professor Kithure Kindiki. Na wasikia Wameru wote, nini mkisalimia Wameru wote, na watu wote watakulotikana East na mlima huu. Hapo hatuwezi banduka. Tunataka kuambia kiti ya deputy president
ithe bawite bageta na mbere kwa tambaru thirikari William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Na mimi nataka kushukuru His Excellency the President. Nataka kupongeza Profesa Dr. William Samoei Ruto kwa kuchagua Profesa Kithure Kindiki kama makamu wake. Na tunamwambia ashikilie hapo na hapo atubanduki, hapo ndio tutakufa. Tangu tupate uhuru 1963 kama Wameru, hatujawahi kupata nafasi ya vice president ama deputy president. Hatujawahi. Sisi tumekuwa the highest we have gone. Ile tumeenda juu zaidi ni kuwa cabinet minister ama cabinet secretary. Huu ndio wakati wa kwanza kwa Wameru kupata deputy president. Kumambera ongwa utero Mumeru awakega kuma 1963 kutoka tawarwa Afrika Mremwe kile makera ya Mount Kenya kitweka kanyanki igitanira kunanwa datu katika pete mwekwanye leo ngemurana unge Kiambu akale na Mumeru aiti anyonge yendonge bora ngementi onge daraka amwera andwai kwa Meru ukai kutotaikia kwa haro. Sisi tunaingia vita kwa fundo, tunatuliana vita. Wakati wa kula chakula kwa meza, ule mlimo unamia eti ya kwamba hawezi kuona Mumeru. Ito kwa nakuwa kumanalele. Kila uwea, nyenkalia. Nkiripoti na Meru TV kumatiane Petanda Mzimoturia wa Thirinja. Adosya mwanya Adams Muturia wa Thirinja nonto baribotu nanjira enkinyaniru natota na mbere na nteto cietu thirikari ya kaunti ya Meru nirekerete ndawa cia akue milioni 60 ire iruritwo ni munini wa gavana Linda Kiome CCM ugima bwa mwiri na atongoria bangi ba kaunti nkuluki thirikari ya kaunti ya Meru nitengete milioni 300 ire njira imwe ya kwagirithia rwangi rwa ugima bwa mwiri ha kaunti ne ya Meru. Mwandiki wetu wa nteto Mutugi Okiambi na wikira kirore. Thirikari ya kaunti ya Meru narua nirekerete ndawa cia mwonanaji wa shiringi milioni 59 kuma KEMSA mutaratara jo gutongeretwo ne munini wa gavana Linda Kiome o mwena waziri wa ugima bwa mwiri Ndagitari Danes Mugambi bagwatanite na atongeria bangi thirikari neu ndawa iji kiregero kinyakire cibitari cia level 5 o mwena cia level 4 kaunti ne ya Meru dispensaries na je kiregero kwa mukira murigo jwa ndawa iji kiumia twitite narwa atuga tuje tunenkanire ndawa cionthe ira turare tukuoda ndawa iri kethwa ciitite macibitari jetu ja level 4 alafu na level 5 alafu after kiumia kimwe jonte bukomenya imprene turi after kiumia kimwe tuga na tumbe kwithwa tukireta consignment ingi ndawa nacio iria ikethirwa ciitite cibitari iria gwitwa health centers na cibitari gwitwa dispensaries. Ndawa ici ciejete gukurukira ki our CC wa health amwe na team wewe director amwe na the entire medical team ki cibitari yetu na gatu kuga turenda ntu betu bethira beno ugima bwega bwa mwiri turenda beta cibitari bakethira ndawa irio ndawa ici tukonenkanira narwa chirete ke level 5 hospital na inge chirete ke level 4 hospitals chia level 3 na level 2 tukaiflag off kimya kejete ni kethra irio the entire consignment ira twetherete turetete ikethra ire million 60 ikenda yomba go support cibitari cietu cionthe ya Ndagitari Mugambi augite thirikari ya Meru ni ritanirite kire kwagiriria ugima bwa mwiri kire muingi kigina kia ndawa gikiongereka ukinyara milioni 600 kire mwaka jojo jwa thirikari untu burikithitwo ni mukaregite wa kamiti ya ugima kire mbunge ya kaunti ya Meru Domiano Muchui ndawa mwaka joto budget rate ndawa cha milioni 600 na aja nio tuambiritie na order milioni 60 mwaka jwa thira itwa odete ndawa cha 223 million na ibwega kumenyithia mwananchi tuonda ndawa iji kuma ke KEMSA jonto i government to government ndawa cha thirikari chioda wa KEMSA na ndawa ingi tukomba kuoda ala gwitwa meds tuli assembly nitwapushire mwanga tongera mbeshe cia ndawa
from 224 mwaka juju jiakinya 300 million. Kwa ura sibitari yetu iretagwo Kagure undira rigo tuwe kwari yetu Kagure na ande sibitari yetu jietete kuona ndawa. Gavana wetu ariuga nikaba tukethira twina ugima bumwiri ikenda antu betu bomba ikwithira bakita ngugi na bekira mbecha muko. We all have to support the governor because His Excellency the Governor has made sure, or he has given instructions that medicines be delivered to the hospital so that wananchi are happy. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Tata na mbele na tata sietu musiasa indi ni kiongozi na weti ati ya Tongoria hamwe na kariba kaunti ya Meru bati watambaru Ruto kethira kidure kindika tethira ari munini we mwakeni ya 2027 haraki kiongozi yakadite bunene munini rais kidure kindiki no ntuboru tingubwa we na kinya kuwatanithia ndiguru nkuluki kiongozi na urietie kama kia ODM kureka koyana mawatho batu turi antu ba Mount Kenya na Kenya turi nyume Professor Kithure Kindiki na William Samoei Ruto, lakini Professor Kithure Kindiki imwanki anenkererwe no ntu into murume arombo oju gwaka na arombo oju manenji no ntu muntu mume na aratethia William Ruto na William Ruto araricognize nguge Kithure Kindiki na arera Kenya na deputy president yokomenya barabara na deputy president yokomenya stima na deputy president yokomenya Kenya yonde kona chionde imbie kwenda na deputy president wena kithomo na okomenya kuthithia networking kimaendeleo na nde mheshimiwa William Ruto batu tutikwenda wikirwa siasa ito kuigwa tufununu eti kure antu bejite bakwira batwiri kenda to support turendete kia number 2 kenda kiama gietu kiwa Ruto tosha batu turende kia deputy president kenda lenjo ni fulani to support William Ruto turenda kite kia deputy president kambugi atiri gite kia deputy president kina mwene na 2027 gite kia deputy president gikeja kwatia Professor Kithure Kindiki tutehau gite kia ugokeja kitha gieta nangi gitita kire Kithure Kindiki ula wina kyo bethira bariki mbaroti emwe na mheshimiwa William Ruto batu tutehau no ntwara Kindiki ari ni onkoro chietuiri ara Kindiki ari ni omathuganio ja Meru na ntuba Mount Kenya na Kenya bari bena William Samoei Ruto ko siasa cha kwenda kwethia batu no tunenkerwe tikingi gutete kingi tukwenda siasa ni interest mheshimiwa William Ruto batu tuko support turuga ugane 2 term na nya Kithure Kindiki ne 2 term tutegwa 2 term we president yaki turuga 2 term weku na 2 term ya Professor Kithure Kindiki kwa tofununu to kwigwa kukeja kwa Kindiki akeberwa nya tuitoeberwe kukeja kwa Kindiki atithirende bene batu tutithira twira inieu tugeta raini ingi to batu turenda twewe shima turi antu ba mulima no ntu mulima tujwa Gachagua na alemeru mulima Gachagua na asamire nyambu ya kuwa na aru oteno akuonwa antu ba mulima Kenya gutiro bomba kurala Kindiki ari na William Ruto kapa kiriba tegete nteto bonethira Kithure Kindiki akeberwa na president William Ruto ari o taimiri kaba kwenda kuonethira wabwi no twendete gintu kirage gatura 2027 i political party gintu kirage atwaka 2027 i political party gintu kirage atuma twewe shima kinyethira president na deputy ni achore betu i political party na ndete kiama igwito no peu kiama giki ikigwetera ini ikigwete mwanki na ikiama gigukirite na mwe patirinda ni muchore wetu tuinde turi Meru niki no ntubute kwenda tu support kiama ki mekira gituma mpenda tu na kiama giki tugikarira nthi twenderere ogitura tutwaria mpuro gugitura na antu bangi kigwata fire Kenya yombe ikenda kijo tutethia 2027 no ntu tukaria na kiama na sauti imwe ya political party batu tukaewe shima tukona ite thirikari nereka thithwa tukona mawaziri tukona ma PS na tukona ite bingi na abia MCS na MPs na mbere na nteto cietu na wekirimi Kanyatana urani mutongori kuma South Imenti na kuromba itike MC wodi-ini ya Nkwene na amenerete bunene Senator Meru Kadhure Murungi nyuma yawe kwira DMK na mwendethile kureka kuromba itike usenate arawete ari mubunge utemirandi ari akinyaniria kwa miaka 10 mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na kulikithia
nawe Kirimi Kanyata mutongeria wa Nthuki Mbithi na mutongeria kuromba giti kia MCA wa Ndine ya Nkuene kinya we muthenya jwa narua na umirite na kumeneria bunene miario ya Kathuri Murungi aroritie DMK Kiogora na Mwenda Ithire nibethire bagitiga kuromba ite biao bietere mieri 6 riu beje barombe. Kathuri Nkwere wamba kwana jeka wena mairi njene na muno egesiasa meru thai kute mwanya jwa kuna sikia kiro ekiri suti kute mwanya sikia kiro ekiri suti na ina ntame sikia kiro kwa tuika kuthugania kuwo kaine egesiasa meru na kwira antu ria bakaromba kura na ria batiromba na ria bakaromba ite bibi na ria batiromba bibi ugo igerekia nine na orume buu ni aria nkuruki mutongeria uju augite kwa miaka 10 Kathuri Murungi ari mujumbe South Imenti guti kinya murandi jumwe ethira gikinyaniria jomba kugweteka onda arigare muno iseneta Kathuri Murungi etinande na kwa mwarimu wakuga kana noe prefect yakuga aria siasa ya campaign aria tamberia bara bakaringa siasa na bara batiringa atiwe en autonomy na rothara kuringa siasa thaira akenda na aria akenda ende bange batena runonga ejene Kathuri Murungi no raitire orume buu tuture na kwa South Imenti ya miaka 10 uri mujumbe kintu kiro thithire South Imenti ge kinene ikilomita 3 cha tamaki wakire oruko na bioro bibinge muno cukuru interview byo bikwete orume na ande bakuthugania inguge muno waitire kenda na ande uromba inya itebiro kenda no ringa siasa thaira kenda nkuruki mutongeria uju ate ngugire witete we seneta na ukwona inguge nene ikwenga mama eti kutongeria kwenga mama inguge nene muno na inguge ugo kuona inguge nene yomba gutuma kwa magiteke seneta ogeta kya gavana Kathuri nde muringi okura kangweterete na teni kangweterete nuntu na nurambere nyo kinya rombi bakura onde murombi okura na eno kwira bandi MK eti bakaromba kura thai eti bakaria na antu thai barie na antu rira ugo kwenda etigere meri 6 ende ugo tuire kwaria siasa na waria siasa na arakunde ogeta we kamichetho kienine no kwaria siasa ukinga ria wenga kawira no siasa okuringa Kathuri to break Kathuri siasa mambo bando na nkwire raundi eje umenyeretie bya kuthinja yani umenyeretie bya kunyonga raundi eje bya kuthinja ndiko methero kabyumiria ni arakirikiria Kirimi Kanyata augite Kathuri Murungi atiringirwa kura kigiti kia gavana na kinya giti gia seneta jaurethirite akithugania ketha no gwitikia wena urume bokongana romba giti kia gavana kenda witikie turi South Imenti wa ore tuthure nako miaka 10 romba giti kiu kugira ko kuthuganio gachoka pengine giti kiki kia seneta na ndikia tumio kura bandi MK bakaromba guti muntu tina akie kuromba giti ki kative Kenya na muntu onde siasa ni ari na gwatu kwa muntu ambire siasa kureo iruto ambire siasa nyambere apishwa Ruto duranirie ajumbe bata thuri na kiama kyake UNDA mbere nya apishwa no unge oringire siasa ya 2027 inkurukia Ruto kwa tuka president atwire siasa ene bao kwera bakaromba iti bao muntu ure uthuri ena nafasi yewe no to mwata nafasi ya guitira ntungugi batu tuyome twachindiro ite na twatochwa ite babu karie nite asante nkiripotera Meru TV Mbitaje Wagitumam Kerekana ituringa tarungu kwa mwanka kaunti ni ya Tharaka Nithi na ara Silas Mutegi Nyaga haurite thirikari nene wika mustari ni yo mbere weyani bota itudins kiria kariba mukiria wandini ya chia kariga isio mbunge kia Tharaka baraku wanabari etemiundene yo kwa nkulukia miake yana na batina taitudins haurite thirikari nende kutonyera nikenda kudhiria thine Silas witi weyani bota itudins watuma karibe thire barina witi na thirikari na rakathite thirikari no ntubo garuru kubura hithitie rutere rwa nyonga kwite no ko Silas na yanite mukana kiri antu baraba kwa tambaru hatongoria baraba kuwetanirwa na wari munini wa rais Rigathi Gachagua arawite bubwa atuma basi wete na mbere Silas na bawite kwa tambaru thirikari nene mwandiki wetu manteto Ndagara Waiguna no wenasio Mosiasa na uri murombi gitega mujumbe Tharaka Kirisito cha mwaka wa 2027 Silas Mutegi Nyaga na urete thirikari ya Kenya Kwanza gutigira kariba murindane wa ndini ya Kariga wakagitani gakaiba kwa taito chamenda ngene ya murinda
sublocation Gakurungu location itigo tutigitwa title deeds watu kiwa 2 term Professor Kithure Kindiki aje na President William Samuel Ruto agenge bula kumbeka aumbe guturetera yesi walandi ndende ya Murinda sublocation Gakurungu location na chekaliga ya wandi yona Tharaka nzima aumbe guturetera title deeds muno aga Murinda Korogia kiwakira muntu ari nake na guruba kunengera taito waratwere gutare nkujanio ende no tutumire mbwa na tumire tuli amero tui ndeto mambwa mtu ayakitura gala kwenda movement ya tura na leko chuka tura na ala mungu atura na la kombe kakwe ndani ya history kakwe mtu ebala na kama tete munda wa mambwa na mbongo ana unara utiwe toma no tuma wetu tina kisa koneka wa taito dinzi yoko dirikali na laiti ya utura tulikuwa tutukie mindai kwa hapa Mombasa na kana na hapa Kongo Basin ndio mbatu mimi eno nto tu ina laiti sia koneka wa taito dinzi na ndene ya katiba ya Kenya ndene ya sheria ya Kenya eliuga ogakala bantu miaka 12 kudimbele wena laiti ya ukirimba ntwaru agagitambetwa kari gutigeri bakugwata mbaru thirikari Kenya Kwanza akithombia nene barabomba kwithora bakendecera sewari munini wa rais akirutwa giteni rigathi Gachagua Tharaka tusikagite muntu uga umunyolo toja gakwetu katu support serikali ila ina Professor Kithure Kindiki no mwana wale ala tugambu na laka wete Modia sirasa gitomeria kethira rero riro koromba giteke mujumbe wa Tharaka kirecetha Chamwanga wa ngiri 2027 akiwa gitomikene na gikoromba giteke gikwithora mugongo wa Tharaka no mutige nyuma na kiothi na mbere na kwa kubatara mutongoria tora kabarutera wira Silas Mukeni Nyaga na gufit giteke mpito tensebe I am very sure the generation of the generation yote ya Tharaka igakenera uongozi wakwa kuma gecigo mugeke Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna wesa na mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna nonto boribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na Nteto cietu akari na biashara bathoko icio mbunge Kaigembe Central bawe na kuirwo kuingia nyuma ya thirikari nene wa kathoko ya Kinende Kangeta araba uritie betikirwe gutonya thoko no kutina mpukumo mwandiki wetu wa Nteto kuma video ya Igembe murithi waba no ina ripoti Ni Agnes Kireturia kuma gathatene na ingwiretu nono ntubongo yetu kuruta kera mwasimiwa asante sana no ntubongo yatwete nguo kinyenge nenge nethirwe rio tuendelee murandi uyu yo no ntuthayo tengwe mukaga nento murume ukoro wakaota twisawa gamata maia twisawa ngumwira asante ringi na ringi no ntubongo yo nthe atwete Kangeta no ntukinya wanabiashara akari na aturi bakangeta ni baumirite na kuonania gikeno kiao gitio kinyamuthia ni undu wa thoko iria igwakwo Kangeta iria irinda ikenecia muthiene na ikithirikaira gwane kenda akari kana biashara bomba gwitikirwa gutonya thoko neji wanabiashara baba bakiariria baindene ya thoko ya Kangeta ibaugite bethire bena mathina ya maingi muno igitene riria bethagirwo bakiendagiria barabarene o amana kusumbura ne mbura na into kukinyangwa bienjirene na ndiba gwiritwe nuntu thoko iji iria yakitwo inene iria bakuwa ni ngwataniro ya mubunge wao Ndani Kiri amwe na thirikari inene nio iciarite matunda ya kwithura bari na thoko inene na nkwira mwasimu wa Kilene bwana nuntu boto bwethiria thoko eye na batuturia barabarene na tukona to kuma thoko ene to wirwo muno tukona tukarande ko bagara kurethia kwebelangari na batu tukinga wana twacia tukuroma no to wangari mbeto wa muthuri Kangeta na nderua mwasimu wa Ndani Kiri na cio metio twagia thoko ne yere ao
na ndirua tobeli thokone twabeli njirene nao atucoki thokone nara nokuigua atucoki thokone nara ora atucoki thokone nara turia thiringi thate tugakoya gutithurumba nyingi na ndini boritie bara barungamirite thoko iji gitarire gakurukwa kwithura kwina kuganania kwagirite na kwithura guti antu bakuinyirwa sana no ntu ba kinyange kurura sienda irio barabarene no tangwa ni antu ba bikibiki no kinyangiro into bietu tukona utwakira antu aya awega into bietu tukona tukenda irio antu smart na kinya kwithwa atwe barabarene tebo ya no ntu ngare ya umba kuya kinyete sawa twakinyangirwa barabarene indi tukwirwa nwa sana na tukaigwa ibo yakewe no ntu ba murandi wa turetere kangeta tucoke thokone ndrene onderi wa mwasimiwa ndani kele atubange todo thokone antu amwe antu bira todo antu amwe tore atuya iruse taira ngugia market ye kageta onia nkuiba no ntu ba mwasimiwa nyanio atuciomeretie thoko yetu endelea na mbere nenya itokuone rito tuko na muthenya thoko mwesimi wangu gura stand no ntuboro ciomeretie thoko no kwa kiao gya kinya mama na tutandika njirene na itokwa thai tutetua kamata into tuthithangire thoko ukena tukuruka kuo na ne batu twendete batu mwesimi wakire tuthithangire thoko au tukume nenya kombekeka nya mweri jomwe batu twacokia ngatho nya twikuruka ku batu atukuibwa amo no ntubaro citaniretie na itokuona batu nya kura iwinge turi amwe na ogo yo MP wetu no ciomaneretie kere bakurita ngwe bwa muno bairara kurita ngwe kinyo tukona rokere na bakurita ngwe baciometie ngwe ne bwa muno Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Kangeta. Na riboti ya murithi wa bani etwa Kanyaka kunoka kambi Kimiru kia nunu na mirimata inchokerete na nteto kiluke. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ugeni twana twatuwe ijene ubakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Ukristo kwa mbere ntariki ya 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugeta na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Uchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na bakajo kukuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkuruki turingirithi mongo kurukira namba iji 0725-977-114 kana 0791-575-600 kana 0705-518-000. Rete mwana wakune wagakuru na njira chekena.
sana murithiri wa Miru TV no ntuboita na mbere kurumira nteto cia Miru TV na tutana mbere na nteto cietu aritwa baskuru ya primary ya Kiorimba odini ya Nkondi rwari ni bakongwirite wikura thumbi kwa aritwa ba PP2 barabetite grade 1 na kinya aritwa ba grade 3 barabetite grade 4 kiathoke ni kiretete amwe aciari arimu na kinya atongoria akiaria kawira munge na orano kuromba iteke mubunge umwe kuru county ni Tharaka Nithi no reti aciari kumenyera anabo na kinya kutiira ni bakuthoma ruthene mwandiki wetu wa nteto Ndagera Waiguna no winacio. I hereby graduate you to grade 1. Geregathe ya kongraduate kwa aritwa ba PP2 kuthi grade 1 cukuru ya Kiorimba primary wa ndini ya Nkondi gichigo munge kia Tharaka. Kiathe giki gikomania antu baitengo mwanya mwanya mugeni wa gitio rikaugira mungero kumereria matagiti kia mujumbe mwekuru ya kaunti ya Tharaka Nithi kirisio cha mwaka wa 2027. Gakagwira gitambitwa aciari gutigeri bakumenyera nabo kagitani gakabari rutharura ya micie kurengerwa ne mbe menyabo barekeria gotweka wowa ukarukire gume otige mwana otimia na agatinda ibo gakoma na orota muntu tagoene muji itomenyere ni ana aciari aswa aciari bekoro itio mama inge tutiganagirwa na kamutierwa mtu murume borie mnde no mbare muciari kingangi ogatweka na kureria mwana ora gakara kuthukite atie na there mujie atido mabwega no muretere mantu mange inano engatire koga koro nabo tweka mbio mangangi marana baraba gwita baba mamba ito tweke ari bakomenyera umenyere barawe nabo obakorie bwega nkorokia kiwa kuri na gitumi kinene kana gakaije kumenyera no ntigatayanirito na gutiganirwa no menya torekana baurira nyamburanira sana mwana waku na njirera yagirite kithomo ikianjire ndiogu na kana wiki Tharaka ni uri kwenda kitharakana nakyo kina mbio kina kithomo koguo gatukuria na betu na njira mbega na tubamenyere muno aswa mwana mtu murume ni onde advocate ne mwegurira kimba advocate akumenyera kana kaije no twito kariganire tue itwathatere tware itwathatere kuru twariganirikana kara kambio kaka mtu karume twamenyana nako twariganirwa nako kena wati na ugeta thina nyingi nene kiria ntarume agima baraba ibithirite matani no ntu bakore muikwe bari na kwitharia mtu murume okona mantu bantororokerwa mwanaume ali mtu murume wona ntu bukorera tongera nyomborere ugambu no mtu wino ibyo tokothika kwebwe imbi ikorega kwaria na kuingira Ariani, come mtu murume to go provide na go protect. He is not there to provide and protect only. Ore ara kinya wono to we na nkoro waria na we mwekuru akwa kuthikeria mwana wakwe mwara kuthikeria nkoro yaku yotha. Otherwise bogata mboka biongo bukibeta antu arome ukiuga ndio mumerie. No lakini ndori tikomenya mbio. Tikomenya kerimo. Itothikete antu bainge muno no to bota mboka biongo wanaume. Monto ba ma pressure mabi uragete ikwaria menya weigwa ndoni nawe tiaria kani ethikira rume baba ngero theata warie tikuthukire kuma cukuru ya primary ya Kiorimba riri wa ndini ya Nkondi gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Miru TV rito kambita Ndagera Waiguna Hibo ya Ndagara na kongena kukiaria mbijewe mutongori na wokuromba etike MC wa dini ya Bogeta West na uritindu kimbithi kusiumire na kuyukibande na kura nekenda basi nsi utongori bwande goroki ili idurano twetete nkoloki na wetewe hadurwa ya MCA akawatanira na akari kubangania uritingu bwa wandi Kiari mbijewe mutongeria na wokuromba giti kia MCA Bogeta ya Baruguru no reti akariba wandi yawe nabo batejukitie ibande nibethere bakiumira na kujukia ibande nyuma ya thirikari kuga kwa mieri 6 bakethera bakinenkanira ibande bibi utheri muntu wonde oro thiriti cukuru kana oro kinyitie miaka 18 ninkumuromba ete ajukie kibande thaiji tuntu Kenya Gazette ni publisher tariki 30 yauga mieri 6 ibande bikaeja no theri kinyore otete kiawe niete akaripulisira kibande kiawe
utheri mono mono ayuthi bara batejukitie ibande na kinyari tingugi bara bari na gwetu mitaene bara bethera bandiki na aja uju tafadhali kinyabone tukubaromba ababo bakajuki ibande ni ara kinyankuruki auritie akari kuma wandi eje guciandikithia jaringi kura nikenda bakethira bagichinchia utongeria na bubethirite bakiorotithiria biara kou nkaromba akari babo Geta West bara batena kura bajuki kura ciao thaiji mono mono ayuthi betu ayuth ne bairitere bete bajuki kura tonto bainge batejukitie lakini netukuba encourage bajuki kura nikenda bakomba guturingira kura na baturingira bethire bongo nibo bakubanga destiny yao kana au kaberabere ndera bakethira betite na kinya bara baina kura bata bajukiritie Nairobi bainge bangi bajukiritie Omea Geta West tukabaromba bachokie kura ciao nja kwa waja na aja nturene nikenda tumba gutethaniria na tumba gukuria ntura yetu tonto kure kwiga karakoraja nare uti kwenda musanda utigwitethia uri gwengwa kwa wethera uri mukari wa Geta West nitukuromba kura yaku ithirere Geta West nikenda tukomba kugwatania twinthe na kura cietu ikomba kung'ana nkuruki mutongeria uju na oritie nthuki mbithi ya kuma kiri gicigo mbunge giki ga South Imenti na wandi yawe ni bethire bagita kiri cukuru ciotea no bundi nikenda atongeria bakomba kubokiria ninkuromba youth baria bathiritie cukuru tafadhali wetha nuthiritie cukuru wetha ni form 4 kana kinya grade 8 baria bathiragiria grade 8 tafadhali choa tertiary institution ira umba gwita polytechnic iji gwakwa naja nturene ta Murungurune twina Murungurune kuringi ithaire ri Mitungu kuringi ithaire ri Kariene tafadhali choa kosi ira umba kuthithia nikenda kinya weja kiri nde MCA waku ukimbira nguchwira ngugi ukethira kwi maratati ugwete maratati jara jomba ugutetheria kuona ngugi tonto kainge ni twetagwa antu mwanya bangugi mwanya lakini wageria guchwa mtu ro thomerete ngugi u ukaga ti lazima withire na kithomo kira kinene muno kenda wita kuthithia course kinya muntu wa grade 8 na gwita na akathithia course no athithie carpentry no athithie masonry no athithie ira twetaga artisan ukathithia plumbing carpentry masonry na ningugi cie very marketable kiripotera Miru TV Bita Jeff Wagitumam na irenjire moya ukiria ntura na kinya ukuthithia untu bwakiao nindi bishop wa kanisa ya ACK bawatanirite na shirika ni bakite sibitari ntura ya na uthimenti aria akiaria bishop Nkabo hawete sibitari kaguna akaribu nene kinya madaktari bakiaria na bonde bawete basi umaniria kuritira akaringwe harakari bawiritwe bonene mwandiki wetu wanteto mwende walaiboni nwe na ripoti nyuma ya kwethira kote na sibitari ntura ya Rurieno Othimenti na kariba kontuko kunyamara kwa kaita karaya riu bishop wa kanisa cia ACK bawatanirite na shirika ba kanisa yene bathithitie thithire kiao na waka sibitari kontuko unto bishop Kaba kwa sibitari ye kaguna karibona ni akibaromba kumitumira bura kuwagerete ACK St Peters Ruriene Dispensary nikio ntukwena aru atureaya nionto bwa kureta sibitari ntureneji nyuma ya kuraithiriria mathina ya guku kuria sibitari iri kuraja na twona turetere aturi na kariba guku sibitari akue nitukwenda gwita aturi bonthe na tongeria bathirikari tugwatanire ni twinthe turi amwe nikenda tumbe gukiria no kuria sibitari eje kinya moritani nayo no yete ya maingi muno ya kwira antu bogeta sibitari ya kwira antu bwaromberwa bukanywa ndawa itwiye ngeso noranagia indi ukaromberwa ukora shoka sibitari uthimwe akiaria ndaitari baraba karungamira sibitari ye tukewe tukinenkanira services chia outpatient tukewe tukiona tugitritima mirimo yonde na tukanenkanira services chia antenatal clinic na pia rwanarura nini vaccinations tukegwiria ogo. Kutakuwa na specialized clinics na kutakuwa tunaleta wataalamu kutoka from time to time.
Tutakuwa na wataalamu wa macho, wataweza kunja hapa once a month wa masikio. Kolokia karine bakenerete tarire bakiwa batorete bairirete kuthira bare na sibitare kwa kaita karaya onto bakoria makanisa yau yange ukinyeta liare tuga tukenete muno tutura tweterete sibitare je tureta sibitare kuraja muno turaumo tugeta nara katarengo akatugaitia town na njira cia naja ni withoki milimo ninge iguntu guku muno na iturakara tukioragina ta tukathithia tugakinyaga mutindo kana na ala charia ka guntu kungi turakara tukioragio batu twakora tukori na ndindiri gatugakua matuthire ndi tutinywete ndagwa gwetu kanisa ibinge ciombe nyeri kwamberu kanya ciamberetie nithingate tububu ande muntu waja agetaga na maguru wejo kakundwa ndagwa no kora ngai abutharime na ndira makanisa yangi yathingate mutaratara jojo jwa kanisa yeje inyabo bake sibitari inya inge. Ripotera Mero TV kuma mutindo ya Kangangi Vita wa Mwende wa Laiboni. Riboti ya Mwende wa Laiboni ni etukira katanta kiri nteto sietu ugoroboruare nkabase mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia anteto cia Mero TV ugoro hithira wina kaita kakea Vita wa Tirimbabu na monanilia wa mathithio Okare Paul Ngojiri.